Assalamu alaikum. Thankyou bozan waliyo. Az en me tahend khatri byak ak daleel. Dapan bro kal os ekis shahras manz ak neek ibadat guzar nafar rozan. Em soch akda dopun budem sadka raat kyuth yuth ne me kahan te wush tikyaiz me ch sadka karun khudai sin khatra ne ki lokan hind khatra. Dapan yel eingat gai to luk lay garan manz asni. Ka os nebra vait pethan te em nafran kar kam ye vot em tul post hel te draw gair. Yuthe vait manz vot ait samkhyavus ak nafar te dutan sadka emsay te a panas gar. Dapan yel ratish ratha gai subhay gash full sari drai panen kaimen ye nafar te draw gair. Ait boz im tsopar ais luk karan Kath is dapan nesap röz man shikim tain ditmut tsuras sadka. Dapan ye bozit go ye nafar setha mayus ta av gar te biot jai namaz peth te log khuda sabas vanni khuda saba me dize maafi me os na kahan te iradi sadka tsuras den khatra me os ye kans garibus dion chain raza khatra vidamba az raat kis nai sadka. Dapan yel raat ye nafar draw be post hel het gair sadka den khatra yel nesp vait manz vot ait ayas ak zain nazri te dutan emsay te aav gar vapas. Dapan yel ratish ratha gai subhay gash full ye draw bazar konathan ait wuch im be lukon hun chikchaw. To luk is kath karan is vana az raat kis te shikim tain sadka dutmut ekis badkar zain. Dapan ye bozit go be ye nafar dil malul te go gar te ratan jai namaz te biut jai namaz peth te log khuda sabas maafi mangni te dopnas mean khudaya me dize maafi me os ye sadka kans garibus dion chain raza khatra me as na pai ye ch ak badkar zain te az raat kyo demba nai sadka. Dapan yel raat ay ye draw post hel het be gair to nesa vait manz vot ta ait samkhyavus ak mohnyu te dutan temsi sadka. Dapan ratish ratha gai yel subhay ye bazar kon draw ait wuch im luk karan Kath to is dapan az te ditmut raat kis kim tain sadka ekis imir nafrasan. Dapan ye bozit te go ye setha dil malul te aav gar te log khuda sabas maafi mangni te dopnas khudai me dize maafi me os na kahan te irad sadka denas me os chain raza khatra gariban sadka dion te log khudais maafi mangni te zar par karni. Dapan imida röz yel ye shong em wush Khabas manz aav emas ak firisht te dopnas se ditut khudai sin vait man sadka se tho khuda sabun kobul yas tsuras te sadka ditut so os gair ch majburi dramut tsur karni magar yel tim sadka rot tem kor top te tomo ponsas sait koran panun karbar start te yas badkar zain se sadka ditut sit as gair ch majburi kam lejmas karni te tem ret sadka ik pons te koran top te trovun panun karbar te lej ayal paknavni te yas emir nafras te sadka ditut so setha kunju so os na khudai sin vait manz devan sadka kihin te yel tim chon sadka rot temsnis dilas pe raham te Allah taala sin vait manz ditun nesab davlat. Avai chwana niyat gai saaf thavin Allah taala ch niyatan has mazur panai devan yemas yes niyat ais temas tes ch pansi bakar evan. Ais paz hamish niyat saaf thavin to khudai sin khatra kam karin pat ch Allah taala panai devan temich mazur.